الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ الحمد لله نحن بخير وأنت الحمد لله بخير Kemudian insya-Allah Pak waktu ini kita akan remlekan pihak-pihak hang Hagai Arafah. Firdaus, ta Hagai Arafah nan gai ti tom. ថ្ងៃទី9 Mumtaz, Hagai Arafah គឺgai ti 9. Bulan ke? bulan Zulhijjah Mumtaz. Kemudian Hagai Arafah nyuran je Hagai ti 9 bang bulan Zulhijjah. Mumtaz. Barakallahu fiikum. Taib Farhan, ta ka sunnat to ti Hagai Arafah mungkinan pahlanya yo apa? ប៉ះឡាញូបោបជូទុសា ជាពេលទៅតួថន តថន ថនកងទៅមកប្លោះ ទៅមកប្លោះថនកណៅក៏ Mumtaz. Jadi ka sunnat to ti Hagai Arafah, yakni Hagai ti 9 bulan Zulhijjah. Kemudian គឺ Allah Subhanahu wa taala បញ្ជូកាន់ dosa រយៈពេលតួថន ថនកងទៅមកប្លោះតែថនកណៅកែ Jadi tu ibadah fatilat siam kenyu pat puang meng Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kong sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata bersabda la siyamu yaumi arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah wa sanata allati ba'dahu. Lainnya sunnat pak Hagai Arafah yakni Hagai di 9 bulan Zulhijjah. Kenan គឺការហាកាប់ទីងអល់ឡោះញូបញ្ជូកាន់ទូសាហាត់ថនកងទៅមកប្លោះតែហាត់ថនកណៅកែហៅមិនលែការកងទៅសុណិតតទីហាកាយអារ៉ាហ្វាពេលហ្នឹងគឺប៉ះឡាញូផុតពងមកអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាហងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាបញ្ជូកាន់ទូសារយៈពេលអាតុំថនរយៈពេលតវថនIran hatan kong tua meplo hatan kana ke Iran tu ibale fatilat siam ke nyu cứ phot puang mu Allah Subhanahu wa taala maka hadan sebagai agama Islam kong tai dak khan ho pahla mu Allah Subhanahu wa taala គឺកាត់យ៉ាឧស្សាហ៍ព្យាយាមប៉ហាកៃអារ៉ាហ្វាតែហាកៃអារ៉ាហ្វាតតឡាំថននេះគឺយ៉ាហងហាកៃងែហាកៃគេទីតួប្លុសណាំប្លែនមើថនតួកប៉ៅតួប្លុសណាំ mudah-mudahan ថ្ងៃទាំងពីរកៅសុណតតទីហាកៃគេកងញូជាហាកៃអារ៉ាហ្វាអ៊ីនសាអល់ឡោះតែសង្ឃឹមលែអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាអាកានហេបញ្ជូកាន់ទូសាររបស់គេរយៈពេលតួថនហាត់ថនកងតួមកប្លោះតែហាត់ថនកណៅកែ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين